یەکیتیا ڕاکاندنا ئازاد ji îro bi daxuyaniyekê revandina rojnamevan Slêman Ehmed şermezar kir û bang li hikûmeta Başûrê Kurdistanê kir ku dawî li binpêkirinê li cî rojnamevanan bîne. Daxuyanî li pêşnavên da çand û hunerê ya Mihemed Şêxo ya bajarê Qam ji lo hate dayîn û têde hate gotin 25 mehê rojnamevan Slêman Ehmed li deriyê pîş xabûr hate girtin. Lêgirtinê Slêman derveyî pîvan û yasayên mafê mirovan û xalên wê yên têkildarî parastina mafê rojnamevanan e. Yekîtiyê bang li rêxistinên parastina mafê rojnamevanan yên navneteweyî kir ji bo berdana Slêman Ehmed erka xwe pêk bînin. Yekîtiya rakandina azad li dawiya daxuyaniya xwe de bang li hikûmeta Başûr jî kir ku dawî li zext û binpêkirinê li cî rojnamevanan bîne û Slêman Ehmed zûtirîn dem de berde. درباره داخیانی دجی براستی نوا وی داخیانی دجی تایبت جبو بانگا حکومت کردستان و سازین ناف دولتی کو خاش ناف خادکن سازین پاراستن مافی روزنامه‌وانانه اوجی درباره کریان داوی یا حکومت دموکرات کردستان پیدا که تایبت یکو درباره حواله سلیمان احمد کو مدید کو روزانه بلکه شوازی وی کریاره درباره گل کرد بگشتی تماشاندن و تایبت بویان داوی یکو درباره حواله سلیمان احمد کو دائم مشاندن و حواله ما بجن با اوایک ایخانت راستی دان رواندن